Ajiwi Kamadaya Pawi IGB Manipur IBS IK Muivana Akama Ishi Tangkhul na Olympic medal Samang Kawai Wivang Aja Atha Yausang Ri Haida 45 Chingai SC BJP intending candidate retired IAS Ningam Chamroy with Sokami Ranye Halangli Ayakwika Haida Meghalaya AICC in charge former MLA Victor Keshing Ayapunger Block Headquarter Li Yauka Haida Laikhayang Thor Ajiwi TTE Pau Chungsangla Jajo in a Pamidale Ajiwi Pau Maisa Aina Nganangurumsa Tangkhul Kanuitot Assembly Lungsan Lak Aina Kale IGB Manipur IPS IK Muivana Akama Ishi Tangkhul now Olympic medal Samangkawai Wivang Aja Atha Yausang Luhaira IK Muivawi Kagodom Lakang John Manga Aina Sarita Regional Boxing Academy Li Ngriyoda Kale Kala Achakum National Level Boxing Championship Li Wazang Haiva Humpung now Kuirum La Mayori CSD Manipur wi Kareshina wi boxing coach ngasang sa kawai NIS Patiala Banjabli Vatam kawai ngaran mi haira Chie nang soda humpung now ngaraibam kusom hungwi now mayera Temla kahai zingum tishat now Pawai mi Frederick kusom hungli Sarita Regional Boxing Academy li zangkawai ngaran mi haira Sarita Devi hi Asian Games li India we aina boxing representative salaga bronze medalist sam kapangva akhana Sarita Regional Boxing Academy hi Ariri Manipur li mathamai thuida shokra da khale boxing academy akhana Asian Games boxing we bronze medalist Sarita Devi na phawai mi Frederick Somhungwi Kathem Kala potential Theda Ari Aina Mathalak Aina train Saka Olympic with medal Samangabai Abong Mathalak Aina Leida Hangshok Haida Sarita Devi wi Shimkurna Lake Shizak Mai Sada Pawai mi Frederick Somhungli Sports Kit La Panglan Sami Haida National Boxing League Gold Medal Chiko Shida Yuiga Haya Kala Boxing Academy Chiwi Coach Akala Sada Klaya Tangkhul wi Aina Boxing wi Thodrinchan Haikami Oja Zivi Jolison Anala Tangkhul na Sports Liramli Hithada Pekar Kuida Kalaili Awi Ningyang Ko Unkala Ringapa Pongshok Dalai Shograda Kalai Kanu Thotping wi Carrier Semkami Hili IK Muivana Apong Dadai the wi Aina Awi Sharu Kwimi Jingda Kalai Hit Hailaga Ningyang Ko Unkala Ringapa Taraka Pongshok Haira BJP intending candidate Ningam Chamroili Sokami Ranye Halangli Ayakwika Haira Chamroili Kagadomi Tinka Shajisha Zangda Halangwi Hetman Ungmaling Huilangda 45 Chingai SC BJP intending candidate retired IAS Ningam Chamroili Somi Haira da Hanga Halang Kwi Shangtarada Matiwi Karabing Zangda Ungmaling Huilangda Sokami Sayha Samida Kabangka Hai Aka Chingai constituency na Korea Kala awi kabhara khu halang na gakhaneli raranu kachihi hangsanga halang naw na Manipur State Legislative Assembly li kandesagi gajihi thochani chamroi na khare ngasaya gajihi halang village secretary Chingri Hungron na hangsanga Ningam chamroi na halang wiwang mangbaningla 45 Chingai Assembly constituency la Manipur State wiwang phala kahai ngasara da halang Shinaulong President Charmis Chamroy na hangsanga Ningam Chamroy na gazip chili matuida hanga Aje raga gazip thada itum na khoka sada waka ot shoki gajina kala itum aka aina aka mathamai thekang rogla darkar saya Chiwewang hithada gazip rum kajila kanaya Aje raga zip kahai katomi da khalai hi theida mai gishi masampang marada shan khuya Itum mai khaya sampang bulung ra gajihi Chamroy na hanga Shorkar od aina ngasam hailaga politics khiwiwang zangai haukhala kachi chamroi na hanga mi tara khana iwi od kasa od mangali mayanga yada masot miya kala chiwiwang la ningshiya kha shorkar odpam kasa jina itumwi kharing kharakli reigasang hakasang khwiragi kachi maning mana governance shireida khalai yariwi minganing pingna khangajeji khwiragi kachina kachi hila chamroi na hanga Chida da sada itum na zingum panga kajida mi akawi
Zadra Ghai Kala Awisasha Matela Kapanga Papa Aka Itum Wita Kanar Ngasara the Chamroina Hanga. Itum the Gabangaga Archina Officer Ping IAS IPS Bureau Grades Pingli Gari Gatau Tada Shirei Shapki Gajina. Chi Masashab Turaga Itumwe Regasang Shesha Haura Tapsang Haura La Kapanga Gahaya Archina Yari Li Malai Gahai Taran Yari Ning Aina Gazet Democracy Ji Shiman Hawa Kapanga Gahai Taran Yari Li Pau Kami Program Policies La Schemes Subsidies Ayayava Yarina Tailiga Matheli Makui Singli Kaji Atamli Yang Sang Palungra Itumwe Atamli Information Technology Manga Vashum Haira Ara Chigata Paula Paisor Aina Takui Kapaina the Chamroina Hangsanga Itum the Ningachang Aina Kala Koka Sada Minganing Kabanga Taran Kabangui Kahaya Aina Gagabanga Atumwing Chili Ning Terda Hangshok Hangzang Bao to take Hangarok Rara Kalachi Aina Ningyang Ungabai Shorkar Raki Kachina the Chamroina Hanga Miyur Katailing a term aka itumwi miyur wi karing karak Lansin Yari Rin Kala Politics Lila Kaya Mai Kaka Mathaimana Itumwi Awo Ayiwi Atam Ainava Kasanga Rachau Haida Ka Arila Itumwi Social Kala Political Mirinli Bukanga Pa Kajunka Leifuda Lake Kaji Chamroina Shan Kuya Yarili Odram Gatsikavai Kajihi Iwi Ningrinna Itum Kalatawi Raisang Kavai Ling Kavai Itum Governance Li Sharukwisa the Hang the Chamroina Awika Gadom Pingli Ningashi Taraka Pongshoka Meghalaya AICC in charge former MLA Victor Keshing Aya Pungyer Block Headquarter Li Yaukada Pungyer Headquarter Town Hall Li Ranye Aka Kwika Haira Kazip Chili Matuida Kamjong Aina Kamohi Semkasa the Victor Keshing the Yarili Kazum Sanga Pungyer Block Hiva Ishi Avana Pashok Kami Leishime Tui Kaji Akana Jita Pungyer area hila Ina Leishila Kahai Ram Akana Kaji Keshing Hangda Ali Chance Akamili Luda Yarili Ngakau Sanga Alaka MLA ka sata ina natumli radiklehi natumwi wang represents halaka natumli nga hanlaka natumli complete kata hangra responsibility share sarum laka utbot aga sarum se jiwan khana chi chiwi permission ra khine chiwi request laka sane jiwan la chu natumli first ka som achu pungiya ta khine sena natum ko tonga iwa Mihya kerata ekstrem sasam, yang kirim palake. Ini ke sahaja tu je aku kata venla, kau so venla, ini so bung venla terang tak ada hange. Ini silakan tentang. Iwat sarum se, kau. Ini tu lihat lehi. Iwat sarum se terang lehi. Itu tiwang ni. Na iwi lam hi sem se kecine. Na iwi pungyar sem se kecine. Na iwi kamongalai sem se kecine. Na iwi Kamjong district sem se kecine. Kamjong Pungyer Assembly Constituency, Kamjong District, Kamung Legacy, Aguko, Imam Lang Yaruji, and he get to me, Mungate by me. He get to me with so that children, he's a theology credit for Aka Shon me. The same room says in age, when Achura. Paisa Aina vote Mayorsa, Cut no willy later collect Minganing, Kabangagasha, Pungshap. Vote Sankavai Mushunji Singwida Kamata MLA Kabangasa the Shorde Kuwi Hetman Queer E Masananga Yarili Kasat Sanga. Pungyer Congress Committee Unit President MC Homson VA Thodringham Machina Pungyer BCC President Ramreka Budang Palang Alangkala Pungyer Headquarter Kuung Bing Chiwi Hetman Bing UBC Pungyer Aina Pungyer Baptist Church with Pastor Kanida Atumna Gazip Chili Vazanga. Currently, UNC na Congress governmently boycott Sahai Sahau the 2011 Kumwi Aina Chigata Gazipji Aya Kapam Sam Kapangna the Hanga. Kala Chigata Gazibli Kuwi Headman Kala Church Pastor Kala Katana Chungmei Tweeda Rakangurum Saya the Hanga. Pungyer Shinao Long la Vazang the Haula la Sajite Kala Victor Keshingli Kajon Akangavai Mia. Kasarnao Ping with Zimik Shaw International Old Age Day Aya Kamjong Headquarter with Happy Home Village Hadley Mayon Haira. Ranye Chile Ashang Kasar Social Activist na Maso Asami da Moholak Aina Presentation da Mingarok da Mayon Haira. Chile Career Now Shaka Lang da Gazang Sampanga.
International Old Age Day Ranyeji ERDS Secretary Souvenir Duidangna Thamia Kala ERDS with Chairman SD Paripamna welcome speech Mia Karnau Pingli Mathalak Aina Yang Sankami Ringpa Kangasak Kachihi Kanui Thot Itumwi Otna Kalahi Vareshi Itumbingna Sapalungi Kachi Otsakna Kachihi Ashang Kasarna Hangda Itumwi Ngalaili Old Age Home Taraka Malaymana He lay Palungi Kachina Makalay Kala Kangate Infrastructure Kavati Twigahai Itumwi Katana Pinkala Ari Sada Kalay Pingwi Kangazana da Kasarna Hangsanga Itumwi Ngalahi Raisangsa Shang Saksa Jaka Apongutumhi Kamatayana Chia Agriculture, Horticulture, Mathada Systematic Salak Aina Otkasa Sports Powerhouse Laylaga Kanuitot Pingli Otpam Ngarin Kamikala Tourism Promote Kasa Higutum Hi Laygahai Semkakataran Itumwe Apamla Raisang Haura Mipingla Shanghaura da Masowa Ashankasana Hangjiteya Ningti Kuli Kresada Mahat Panit Mayon Haira Panichli Hill Areas Committee with Chairman MLA Leshio Keshing na Masowa Sami Kala ex-ADC member Ramshang Kabudang na Yari Wasada Rangarumia UADC with former Vice Chairman Isaac Makung ex-Vice Chairman Thanmi Kashung UADC Ungreyo Ningshan Thashang Shinglai Kala Ukrul District Horticulture with AE Temershang Shimre Atumla Panichli Vazanga Panichili Ningti Youth Club na Leshio Keshing Aina Ramshang Kabudang Anili Ningti Kui Shongfu Zakshina Kahai Maram Hangjiteda Kayang Sang Mikavaila Pohaira Ningti Primary School Mathasang Mikavaila Club China Pohaira Ningti Primary School Ji Achalaga Linkata Tarliva Chiwi Ring and I we Katam Nauping Rakada Malinglak Aina Laysaya Ka Arihon Hiaka Ngazan Sangahaina da Hanga Ningti we Sub Primary Hospital la Mathamaida Haimi Kavaila Club China Pohaira Ningti Kuli Regasang Mukhira la Laida Kalekala Kuli Mina Kotomi Ngai Kavai Kisaga Para la Katam Gashewe Ponglila Shayshilaga Kika Regasang Malayla Laida Kale Pajitaida Migzang Mikavai Masowo Yari Wo Kasali Ningti Katam now long the Pohaira Ranye Chiwi Yari Wo Ramshang Kabudang na Hanga Leshio Keshingi Itumwe Apamwivang Otsamilu da Jihoga Kahaya MLA Akana Kala Leshio Keshing na HAC ADC Bill 2021 Kushok da Kale Saikorahi Matik Chalaka da Hanga Panit Kamayon we Ranye Chili Ningti Youth Club Ningti Kadam Naulong NPF Unit Ningti Village Ningti Shinaulong da Longbing Chili Leshio Keshing na Learn Aina Ngajon Mi da Panglan Sami Haira Ningti Kali Mahat Panit Kamayon we Ringapa Kakatom Sada Lankala Sugar Dal Aina La Panglan Sami Haira Ministry of Home Affairs na Aton Abanmoy we Kati Maramli Rukayang Mi Kawai KSG National Investigation Agency NIA li Mi Haira Ministry of Home Affairs na Ayami Gishok Jizikami Atishur September P Tarik Makuda Kanitang Lamfel Police Station Imphal West the FIR Tagsang Kala Abon Maili Tugakui Maramli Indian Penal Code Sections 365 400 Aina 34 we Azingli Tagasang State Shorkar we Shong Aina Center Shorkar na Samang Haira Maram Mikava Chilila NSCN IM we Mina Tugakuina Gaji Pendakale Hangsang Bapama Lakhavak Manipur Joint Action Committee na Pungbagada Mati Bansarada Laidalay Aton Abon Maili Yumgatat Otshot Chili Makamaya Wivang Sagi Gaji Banji October Tatara Hat Tarikutum Gaya Sailung Aina Hapoki Kachina Yumgataji Key Organization Li Ningmong Li Kala Gaji State Shorkarna Matalak Aina Thaya Chitada Sada Maramji Shorkarna Chiwi Atishurda Matada Yangsang Mirana da Joint Action Committee na Pongshok Haira BJP Manipur Pradesh President Ati Garimayum Sharda Devi we Shimbam Mangali Escort Security Personnel Akli Naumay Aina Kapda Zakshilak Aina Sadza Haira Pauna Gahang Atishurda Sadza Gahayaji Naharupwi Bimol Jandra Sharma Kaho Security Personnel na Kakapachila Ali Otsak Kangrum Escort team Chiwimi Tongin Thang Baite Koho Litan Nauna Ochochi Ayang Thorpung Tara Atamli Kashokna Kabza Gahaya Aina Kakapachi Ani Kika Magacha Leda
ngamur sana da hanga sazi gahaya je imphal wi arishang akhali ngaha da leida hanga ADC recruitment ni makamia phongshok da achahon cookie students organization Sadar Hills Atsam volunteer pingna Sadar Hills Autonomous District Council kangbok bi wi application form bing thotami hawa da kahangji mamashung mana da ADC Sadar Hills wi caretaker chairman na thermi dalai caretaker chairman jina gahang atishur da office chili migasang application form akla masashiman mana lama thotami mana Hills Autonomous District Council Kangpok Piwi Azingli Post Ngatadai the Wivang Tasang High Application Form Saikora Matasek Pari Haidaleda Anahanga. For Migasang Atamli at some with volunteer bingna Hub Kavai Merlak Aina Sada Form Bingji Kui Kavaila Sagazambi Kavai Yang Aina Saya Ka Office Staff Bingda Ninkarigda Leisa. La District Police nala atam chalak aina razang mi haida application form pingji masashiman mituwa da caretaker chairman jina hanga thasang da haya pingna atum wi form ji tajam aina leya giji penda thei khwingai ka office li rayang khwi paira giji la hangsanga Mahindra Group wi chairman Anand Mahindra na Manipuri Yaranau Prem Ningobam wi ningchuk kala pangthemli ningyang ungna haida ali ngjon mira da hang haira Mushichin Luigi electronic waste akap akai shichin kuida robot kasem la Iron Man suit kasem hikata wivang ningombam wi temsak social media li mina thepok haina Jingum bagada aka ka hai prem ningobam hi Thobal district wi Hayrok town wi mina Imphal Art College li Fine Arts tamda khalaya ningobam na rakra atamli yarili ngjonki giji robot semngaya da hanga Ana Iron Man helmet, can refrigerator, robot color, real steel robot li yang kuida, noisy boy kaho robot akala sem haira. Iron Man kachangkachi ningobam na hanga, aina awi. Chinaw nga rawi wartam ling John Migi kachi wivang ringapang sarada Anand Mahindra na pongshok haisaya. Kala aya Mahindra wi Imphal Auto Sector Partner, Chief Autodeck na Prem wi Shimkuri Wangahanda, Prem wi Darkar kasa wayang sang mi haira da hanga. Ukhrul district li aya ina tangda COVID vaccination kap kahai mi machine thing thumrada aka apathra ka haira chiwi ngachai li thing mak shapanga hangchiko da phangana first dose kap kahaina kala thing thara shamati thara da phangana COVID ari dose pay da kap haira da hanga jingum thara da jishat aina hangmati da mati wi alung li khalai mi machine thing thara da kathum shajishat makara khani na kap haira Jingum hang madida phanga aina hang phanga da chiko wilung li khalai machine thing phanga shagatum tharada thuruk na kap haira kala jingum hang thuruk aina atung ping thinguthum shajat hang phanga da akhana COVID ariji kap khui haira da report china hanga ayang zin we report atishuda Ukhrul district li COVID positive mi madi sambangli haira COVID second wave karahili Ukhrul district li arirashung da COVID positive sambanga hai ayawi matiji zangda thingha shatruk hangchiko kashung haira da hanga arishang aina COVID care center li ngahagsa mi tharada jishatli aya discharge sada ariri Ukhrul district li COVID kagazami machine hangjishat da kathum leida DSO report na chithaimia achiwi khamadaya bawing nganangrum lishitsa IGB Manipur IBS IK Muivana Akama Ishi Tangkhul na Olympic medal samang gawai wivang aja atha yausang ri haide 45 Chingai SC BJP intending candidate retired IAS Ningam Chamroy wi Sokami Ranye Halangli Ayakwika haida Meghalaya AICC in charge former MLA Victor Keshing Ayapunger block headquarter li yauka haida Achiwi pau he na ngachang haira ngana daklai na dum zai korale so khamia zimik shok sa se